bocah biasanya wis pada jawa nang kene, pada maring liyo. Lah, Jan, cara memakai kon barasi kayu gede, Jan. Apa ki yo sing cara memakai kon dibarasi? Jan, kayu sak akeh kiye, ya ora kuat dawekan kudu wong loro apa nyeluk gospa yo. Ya siapa ya sih lagi melaku kayak lemu banget. Ki sing go sampe yo sing jagong dan otak gurune lah. Gos sing jago ya. Ya Usman. Gos, kok gelem bantu ni ora? Mantunya apa, Man? Kok gelem bantu ni ora barasi kayu, cara memakai nyong. Ya wis, tapi upai. Ya, urusan terakhir bae. Ya wis ayo. Berangkat. Han, ketane kayu mana bocah te culik bae apa yo? Ayo lah. Ya yuk. Lah bener lah Firsa kayak gini ya. Lu bae nana. Ya wis namanya disit ya. Ya wis hari mana? Bae terus bae kayak hari culik bae ayo. Ya yuk. Ya bisa ayo mangkat bae. Ya yuk. Ki bocah suwe teman nguyo pangising. Ki bocah tak golet-golet bae lah anu mbokan kepriwe-priwe. Astagfirullahaladzim. Dawet ki bocah diculik. Tangi gos. Lama. Tangi gos. Apanya gitu? Tangi gos. Dia nang kenes. Wan. Itu nang tempat tua kayak gini yuk. Sa guyu-guyu kok. Hehehe.